Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le... Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Nazali na sengo ya koleka lisusu na pokwa na lelo mpona koinforme bino komemela bino une bonne nouvelle que toza na salon de festa kombo nango salon de festa Elisandra eza na Kero Kilamba na Villa Flor. So komi na Kero Kilamba okoti na Prince wana komona salon eza wana. Vraiment bandeko na ponde libino bandeko boya mariage yaka conférence yaka l'événement nyonso za na yaka collation yaka eza salle monene okota même 500 personnes. Vraiment pour sepela mingi. Boa tarde, Angola, o mundo inteiro. Eu vim trazer uma mensagem para vocês. Vim a convidar a todos que ainda não têm um espaço para fazer os seus eventos. Nós somos o grupo do MEM Salão Elisandra e convido a todos vocês que venham conhecer esse nosso salão. Estamos dispostos para poder acolher a todos. Eventos de casamento, pedido, aniversário, batismo, de tudo que você quer fazer. Nós estamos localizados no Quilamba, em frente ao Kero Quilamba, em direção aos motoqueiros, pela rua asfaltada, na rua 5. Para quem quiser contactar o Salão Elisandra, os nossos contatos são esses que estão a passar. My heart belongs to you.